Tembang warna pitu. Baka wong demenku pirang-pirang wetane. Kanggo ngormati mimin yang Ayu Lupita sareng mawai Fikri Kedi. Kanggo sapa maneh? Kangge Bapak Panitia sareng Ibu Panitia Kedi. Kanggo mamah bojo duwe harupan. Ayah denok bundai denok. Naik sana dus bayu kembang warna pitu. Terus Puasani sampai seminggu. Beri cuma langkah sing bisa bantu hati atau si lipi para kaya watu. Kanggo mimina Ayu Lupita Mamai Fikri. kanggo Bunda Kiki. Mimina Ayu Lupita Melu pisan. sering pisan Melu pita. demenan Melu pita. welara Melu pita. Melu pita. main cinta Melu nyolok di mata Melu pita. Melu ngomongi pita. jawab cuma baturan ini haji carini tapi nyata nih Melu pita. melakuni Melu pita. dengan Melu tangan. pita. Melu pita sing paling sayang. Melu pita. Melu pita. Kanggo Mimi Fikri Melu pita. Melu pita. Bapak Haji Rasta calon majikan Mimi Haji Carini, si Linok Cinse, Ayah Denok Bunda Denok Bunda lebih gaul ayah lebih gaul Baririn Mas Anu kangge masyarakat Pulau Gadingnya Kening. Khusus spesial Siapa sih? kanggo komandan muda saya. Bongkan sapa ngawiti bongkan sapa nyakiti bongkan sapa sing Mas Rona, Mas Wawan. jalinan tali kasih Mas Wawan sini. nang mati Mas Wawan, Mas Rona sana Mas. bukti Mas Iwan. kula ditinggal Mas Wawan, Mas Rona. Maritis. Mas Wawan, Mas Rona. Mimi Ayu Lupita Mas Wawan, Mas Mimi Ayu Rona. Lupita bagian ganteng rupane bagian suki dunyane bagian bagus Mimi Ayu Lupita segala gelane bahkan deleng sing mencrang ati gampang kegembang ora sudi kula dikawin sampeyan. Mimi Ayu Lupita Mamai Fikri Mas Mimi Wawan, Ayu Mas Lupita Rona. sering pisan demenan kabelelan Mimi Ayu Lupita main cinta nyolok ning mata Terus ditakoni jawabi cuma baturan anak kecil tapi nyatane mingguri gandengan tangan. Mimine Ayu Lupita kanggo Mama Lupita. Mimi Haji Carini sing donok cinsa sareng Mama Haji Udi Gede Sing duwe tumari